Abusia, mame na wase na memo akwa bebiem emra GH report so na on the 6th of September na Mampong Mce Honorable Yakubu Ussif etimi eto nkra efre mabu no mo Asante Mampong se omumpumra na omeboa no ema National Sanitation Day His Excellency John Dramani Mahama ede abepiem ewo man kokono Ghana mu akese eduru ho a ene amampanifo ahodo nyina etimi eboa ema potamu no yetimi eprapra ho ekora ho ema ho ye kama na eno na Honorable Yakubu Ussif enso wo Asante Mampong ha no abusua ene omampani asemode tu dwa no wantwena no ngofom ene ono so de ne ho gimu a obo dawuro ema emabunu ene schools ahodo a etwa Asante Mampong eho ahia ne nyina no otonkra efre omo se omumpumra na omumeboa na abusua ene na enya asem keto akra na ebusia video ya wo hwei eye chese uwramu a Asante Mampong edwanim ho market square ho ebusia ne chese utim se ye market woman no omo ankasa etimi enya ba bia omaye omadwe se ho na omoto omunwura egu na enwura na esum ho no ebusia na enya asem keto anti MC ene machines ahodo a egu municipal assembly ho a ye hu se dan ne da sisi wo no Honorable etimi eboa ye ne coordinator ekamba chiri mu mokofa machine ne ba ko ba ya achese bola yen market woman no mo ankasa akreti ewo dwanum ho achese ebusua ye kase ye kan ebetimi kura ede yare wo bebre na abra ye maame nom ye nuanom woda edudwa ewo Asante Mampong chese market wo no yare bebre betimi abowo mu eno na Honorable ehwe din no se da bi we de se eniwanum ya wotimi ye bibi ede founti ene okrai ema yekotabiri machine ba ko eba ya ebusuya me no kasa ndie wo mo akle ho nyina kama ho no ayeyopo ebusuya wo de yenko na yenhwese de dwumadie no esifa ekoye.
Yeah.